mu mirwano ikomeye M23 imazemo iminsi iri kurwana igisirikare cya FARDC kifatanyije na Wazalendo FDL ndetse n'abarundi igisirikare cya South Africa ndetse na Chad n'ibindi itari yoroshye, ikaba yaratumye imijyi ikomeye nka Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu bifatwa. Bamwe mu basirikare ba FDL bafashe umwanzuro wo kuza ku bushake mu gihugu cy'u Rwanda. Turagira ngo mwumve ubuhamya batanze uko byari byifashe. Itwa Nitangaje Rive, nkaba mfite imyaka 18, mvuka mu mudugudu wa Karangara, akagari ka Canzagwe, umurenge wa Canzagwe, akarere ka Rubavu. Ngaba nakoreraga hari Kanyamahoro. Ngaba naragiye muri Kongo nzi ko ngiye gukorera amafaranga. Twageze ahandi bita Ukirimanyoka, batwikoreza amazi batujana ahandi bitaga muri Nyiragongo ku Kanyamahoro. Bahita banga ko dutaha, badushira mu gisirikari ca Nduza ca Nyatura. Maze kwinjiramo batujanye ahandi bitaga muri Nditi, dukora imyitozo amezi 2. babona kutujana kugwana hari Kanyamahoro. Iyo twabaga tugiye kugwana, General Juste yaduhaga amabwiriza y'ukuntu tugomba kwitwara ku rugamba, akaduhereza amasasu, ufataga mashini kana kayifata, ufataga harafiga kayifata, ufataga moroti akayifata. FARDC nijagira biduha, twaje no ku rugamba ikatubwira yuko tuzatera u Rwanda. Twarangiza tukaja ku rugamba tugasanga yo FARDC. Urumva ko no murwanyi ubwe aremeza ko FARDC ariyo bagaga ibikoresho. Bimwe mujya mwumva ko FARDC ifatanya n'imitwe ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, murumva ko ari iby'ukuri nkuko bano barwanyi ba FDL bari kubihamya. FDL nabara barundi kubera twese iyo tugiye ku rugamba twese baraducangaga. FARDC, Wazalendo, FDL twese baraducangaga, twese tukagwanira hamwe. Aho twajaga tugwana twatsindaga ngarimwe mu kwezi. Ahandi twaje kugwana tugasanga batwiteguye bakatwirukangaho. Ingomere twageraga aho ngaho habagariho ambulance ya gisirikari yahitaga ibajana mu bitaro by'Igoma hando bitaga Isebeka. Ibi ubuzima nahuye nabwo muri Kongo ni ibibazo bikomeye cyane. Twabaga turi muri amashamba, waba uri ngo kugenda wahura n'umugore ufite nk'amafaranga ukagamwambura, cyangwa shinga general wanyakababwira ati nabonye umuntu ufite amafaranga, nijoro mukagenda mukamukinguza mukagamwaka, yashaka no gutera hejuru mukamurasa. Urubyiruko ruri mu Rwanda, u Rwanda rwacu na amahoro, kuja muri Kongo nuko wijanye mu muriro. Abo bwiciza bakomeza kuba mu Rwanda bakiga amashuri bagakorera u Rwanda. Nitwa Soroda Hatangimana Derife, ngabamvuka mu mudugudu wa Camabuye, akagari ka Rusura, umurenge wa Busasamana. Bamfite imyaka 21. Ngaba narakoreraga mu cyama c'Abazalendo Ikirimanyoka kwa General Mboka. Ngaba naragiye mu gihugu ca Kongo ndagira inga, maze kuragira inga kuko habaga icama citwa Nyatura muri Kongo, kiraza gitwara inga zo narindagiye, nanje barandwara. Bagenzi banje bo twari turi hamwe 3, 2 barabishe, nanje bambitishamo ari ukunyica no kuba umusirikare, mbitamo kuba umusirikare. Tukaba twarakoreraga mu cyama citwa Wazalendo kwa General Mbokani. Tukaba twarigiye ifunzo Ikirimanyoka, ari byo bita seye. Twarize turi abasoda 300, bakaja baratumita mu mabrigade gatandukanye. Nje nzigarana na komanda mu eta majoro ya Mbokani. Ngaba narabaga kwa komanda Tomusi, ari wabaga komanda Kije wa General Mbokani. Nabaga escorteye akajarangurira amateni no kugendana nawe rimwe na rimwe mu gihe cagiye ngewe mu rugo. Bakaba baratubwiraga yuko tugomba kurwanya igihugu cacu cy'u Rwanda, tugwana naye mu gihe tubabashinja ngo niyo ngo n'abanyarwanda bo tugwana nabo. Arangije bakaje batubwira ko tugomba kuja turahura n'umuntu ico afite tubakimwaka kugira ngo tubone uko tubaho ku buryo twabona nk'isabuni cyangwa n'ibindi bintu bitandukanye. Indambara nagiyeho ni indambara imwe kubera kenshi na kenshi nje nasigaraga ku Kiverace, nagiye ku ndambara imwe hano ku Kanyamahoro. Twagwanaga iyo ndambara turimo FDL na FARDC natwe Bazalendo, kuko bapangiraga hamwe twese
bakavuga ati nimba twewe ibatayo yacu ariyo iri bukubite mbere ba FDLR kaza kuturamburasa na FARDC nimba iraza kubaramburasa nayo kaza kubaramburasa kaza kubatsimbura kubera ko minisiyo zose amasasu ibyo kujya byavaga muri FARDC n'izi mbunda zikomeye zo kuturasira inyuma. Ubwo nabonye ko ubuzima bubi bwo turimo ari mu kivera njyamye genda negeka imbunda ye yindi nja kureba bagenzi banje kuko twari twaganiye ko turi mu buzima bubi ko tugomba gusubira mu gihugu cacu kuko twavuganaga n'ababyeyi. Arangije ngeze aho bagenzi banje bari yarari babiri turaganira tubona ko twataha. Harimo bagenzi banje b'abanyarwanda benshi inama no bagira nibaze batahe mu Rwanda rwatubyaye n'amahoro. Bya bindi byo bajaga badushuka ngo uramutse uvuye muri Kongo ukagera mu Rwanda bakakwica no kubeshera u Rwanda no gusebya igihugu. Twe twaratashe buno tumeze neza ndakibazo u Rwanda n'amahoro kareza kuba bataha tukubaka u Rwanda rwatubyaye. Buno ushoboye kwiga uri kwiga akazi ushoboye ndagahato ndakazi bagutegeka kudashoboye wowe wenyine ni wowe hitiramo akazi hano mu Rwanda. Urubyiruko bagenzi banje b'abanyarwanda birinde babandi badushuka batubwira yuko tugera muri Kongo tukabona ibyo twabuze mu Rwanda, batubwira ko tuzagera tukabona amafaranga tugasahura ibintu byinshi. Barabashuka usigino uzi kuvuye mu buzima bubi, iyo ugiye gusanza ubuzima bwiza ahubwo ugasanga iyo wavuye ari wasize ubuzima bwiza kurushaho ugiye. Abanyarwanda bagenzi banje urubyiruko mutarimwe akandagira hara mu gihugu ca Kongo mukifuze kuhagera mu buryo butemewe. Ibintu byo kudushuka ngo dukore igisoda ngo dukora akazi muri Kongo ndawe nashishikariza kujayo umunyarwanda. Twe twabaga mwagura musozi yeguraho hamwe na irarejima iyo twaturutse tuvuye ariko haracari haduye nyinji abanzi b'u Rwanda ndetse abana b'abanyarwanda bakaba babashuka bababwira ko baramutse batashe bakava hariya bakagera ku butaka bw'u Rwanda babica. Hariho uwitwa Rangunda ariwe Kibongi niwe komanduri yo kusemusi na FDLR akaba avuka no mu mudugudu wa Camabuye hejuru tena hari y'idefense yacu hejuru y'idefense ye akaba ariho witwa Njimimana Eric nawe akaba avuka mu Bigogwe. Hano hari amazu menshi ari nk'ingambi niho abakomanda bose bari n'amayidikota gose gari haba FDLR haba semusi ndetse na itamajoro ya General Mbokani twabagamo ni harakwa ko gasozi hari amwe n'agaramuzo hariho haduye nyinji icamze n'abafaridetse ndetse n'abazungu b'abarisi. Twe twabaga mwagura musozi yeguraho hamwe na irarejima iyo twaturutse tuvuye ariko haracari haduye nyinji abanzi b'u Rwanda. Nitwa Soldat Ishimwe Patrick nkaba naraturutse mu cyama cya FDLR nkaba narinjire icyama ahitwa Ikibirizi ni muri Rucuru. Amafunzo nayakoreye aho bita Imuvo muri Masisi. Twize turi abasirikare 200 b'amayinite agiye atandukanye ariko ya FDLR. Twakoze amafunzo amezi 3. Wewe twarasohotse bagenda badushyira mu mayinite atandukanye banshyira mu inite yitwa Gorani Zerode iyobowe na Lieutenant General Byiringiro Victor. Wewe nyimara kugera muri FDLR nasanze urubyiruko ruba muri FDLR nta buzima bwiza bafite. Ubwo rero nicyo cyatumye nitandukanya nabo. Amafunzo FDLR ikora akenshi batubwira ko igihe kizagera tukafata u Rwanda. Ubuzima twari tubayeho nabi, nabanje kurwanira aho bita Igishishi ni muri Rucuro. Tuva Igishishi turwanira aho bita Ikibirizi. Ikibirizi M23 dukubita tuvamo turazamuka umusozi hejuru y'Ikibirizi aho bita Ibirundure. Ibirundure turahava naho dukomeza aho bita Gateku turi kumwe na General Jamari no general w'abazungu babita abazungu akaba ahantu bita ku Mugozi. Iyo habonekaga nk'inkomere cyangwa se abapfa rimwe na rimwe abapfa igihe babasigaga aho ngaho inkomere zajyaga kuvurirwa mu bitaro bya leta ya Kongo.
ubwo rero bavuriraga hamwe, yaba FRDC, yaba Bazarendo, yaba FDLR, bose inkomere zavurirwaga hamwe mu bitaro bya guverinoma. ubwo rero nyuma y'imyaka myinshi tubona ko ntacyo turwanira u Rwanda tutazabigeraho, njyewe nkanjye ubwanjye nafashe umwanzuro wo kwitandukanya nabo. Ideoloji y'Abazarendo na FDL na FRDC binjiza mu rubyiruko nuko bazi ko M23 bavuga ko ari abanyarwanda bagiye gutera Kongo. Niyo ideoloji bagenda batubwira ko niturangiza gukubita M23 tuzaza gufata u Rwanda, kuko nabonye bameze n'intwaro bafite n'amacakubiri n'ivangura, ntago bazabigeraho, ntago bashobora gufata u Rwanda rwunze ubumwe rwiyubatse ngo babishobore. Njyewe uko mbibona, gushyira hamwe kwa FRDC, Abazarendo na FDLR bananiwe gutsinda M23, ntibyashoboka ko baza gufata igisirikare cy'u Rwanda cy'ikinyamwuga kiyambazwa n'amahanga. Ubwo rero nkabashishikariza urubyiruko ko ibyo batazabigeraho, ahubwo bataha bagafatanya n'igisirikare cy'u Rwanda cy'ikinyamwuga, bagafatanya gutsinda abo bashaka guhemukira u Rwanda. Inama nagira urubyiruko ruriyo rukiri muri Kongo mu mitwe yaba FDLR yaba Abazarendo, ndabagira inama yo kuva muri ibyo bishuko bakaza tugafatanya n'abandi kubaka u Rwanda. Ushatse kuba umupolisi uba umupolisi, ushatse kujya mu gisirikare ujya mu gisirikare. Ubwo rero inama nagira ni uko bava muri ayo mashyamba bakaza tugafatanya kubaka u Rwanda. Banyita Ajda Mugisha, mu mudugudu, navuye mu mudugudu wa Kigezi mu kagari ka Kageshi, imyaka 22. Navuye mu Rwanda, twimuye inga ziba mu kibaya, ariko bari gushira imyaka igeze kuri 7, bakaja baza kushikira inga zacu kuziba. Tuje mu Bazarendo mu gisirikare cya Kongo, tugira twebura ngo tugiye mu gisirikare kindi zo twakibona abasoda twagira ngo n'abasoda, naho ikibishe ari amacakubiri. Nuko bakubonaga urinduzu uri umunyarwanda bakakwica, babona ufite izuru rinini bakaza kukwica kandi uri umukongomani mukorana. Uwo twabanagaho bitaga General Adaranga baravuze ngo akorana n'u Rwanda kandi ari umusoda akorana akorera muri Kongo, akorana Mbokani. N'uwitwa Dasora twari dufite mu PMF, nawe baza kumufunga gucyo bamujana gucyo, nawe bamugezeho baravuga ngo ni umututsi. Akabira gabo twe turebye kari birebire kugenda batuvangura baducagura, bahogeraho uri umuturage bareba ukundi kusa bakifuza ko bakirute ko bakumerera nabi. Aba baturage benshi barabicaga, bahura nawe bakugenda bakakwica, bareba ukundi kusa bakakwica kandi abantu basa bose. Ibyo nibyo byaduteraga umujinya. Tugeze dufata umwanzuro wo kugirute ko kubirindukira tugaruka mu Rwanda. Turebye bene wacu bukundi bari kubica, tubana dufata umwanzuro wo kugirute wo gutoroka. Narindi chief escort wa General Mbokani, tukaba twarabaga ahantu bita Ukirimanyoka. Operation babaga bapanze operation y'ibijanye n'imirwano, Kirimwami agatuma kuri General Mbokani, nanjye wari chief escort we. Tukagenda duherekeje general, bagahamagaza imitwe yose y'inyeshamba, ikaza abakuru bose b'ishamba bagahurira he kwa Kirimwana. Kari agasozi ka Kanyamahura karimo abana b'iwacu benshi, aba PMF bose bahari na komanda ndetse ubamo bita Bahuma, nawe nanu wani wacu. Ukamanuka ukazamuka ukagera aho bita muri Nditi Tayiga, ukamanuka ukazana kwa Mama Olive,
kwa Gaswahili hakabamo abitwa Badizi bose ni abana baho ngaho, abitwa banize bari abana benshi cyane babaho ngaho, barashaka bose bagirute bafata umwanzuro wo gurute bwo gutaha. Ngayo nguko nuko byifashe amacakubiri niyo mitwe ibyo bari kubabwira. Gusa ibyo aribyo byose nuko bamwe bamaze kubyibonera ko mu by'ukuri gushyira hamwe aricyo cya mbere tukubaka igihugu. Ahangaha niho dushoreje ikiganiro. Niba ushaka ko tuzajya tukugezaho ibiganiro byacu, ushaka gukanda subscribe ndetse ukazongera kugira ngo uzajye uhita ubona notification mu gihe cyose twaba dushyizeho ikiganiro. Mwari kumwe na Adieu du Rwanda. Ciao ciao.